Salama daholo e. Ny pejy moa zany a efa fantatrareo fa misy loha-hevitra avoaka de samy manome ny heviny mikasika an'le loha-hevitra, de misy fanehoan-kevitra koa ataoko de samy manome ny heviny koa. Fa raha ohatra ka fanehoan-kevitra nataoko nefa ny olona tonga de zany ataken'ny olona de zay le tsy mety foana mahatonga ny fanolana, mahatonga ny opa sy ohatr'izany. Ka androany misy fanehoan-kevitra kely ataoko, misy loha-hevitra zany de aneho ny hevitra de mitady ny hevitrareo zany hoe ahoana ny hevitrareo mikasika an'le izy. Resaka fidirana amin'ny fiainan'olona angamba le izy, na koa ataontsika hoe non assistance en personne en danger. Tany Clermont-Ferrand tamy France nipetraka tany enim-bolana angambany tamin'ny taona 1910 de tao Clermont-Ferrand tao nanana namana sipa-vazaha anankidimy. Nifandehan'ireo sipa-vazaha anankidimy reo sipa tsy manana sipa tsy manana sipa zareo de inona moa rehefa tivoaka zareo mandeha boaty na ohatr'izany de za no taritin'ny zareo hiaraka amy zareo. Tsy hay le fandehan'le izy na hoe tsy haiko hoe inona zany tena antony zany na mampinamana na ohatr'izany fa tena isaky ny andeha boaty zareo de miantsona foana hoe andao andeha. De zany ndraiky kamo za tsy mirevy boaty mihitsy zany fa de hoe taritina de mandeha. De indraindray zany mametraka condition hoe za tsy andeha fa anona de zareo miteny hoe ilainay anao zany miaraka aminay makany amin'ny boaty de ataonay ny ménage ao an-tranonao. Zareo zany manadio ny trano tao Clermont-Ferrand, fantatry ny ankizy gasy ao Clermont-Ferrand zany affaire zany manadio ny tranoko inona moa zany tao Clermont-Ferrand mba hitondra zareo any amin'ny boaty. De makany amin'ny boaty tsy za mandoa vola, mbola zareo ihany no manao ino zany tsy paipaky zareo zany mandoa ny fidirako any fa ilainy zareo le mandeha makany. Asa ny antony izy angambany de hoe mba misy lehilahy miaraka amy zareo fa tsy vehivavy fotsiny, na koa hoe za mitondra tôbila nefa misy mitondra tôbila koa anatin'ireo fa tsy haiko zany izy fa zay le filinina hoe ataony zareo ménage koa ao an-trano de hoentin'izareo mandeha boaty ny moa zany matombontsoako zany moa zany am'le izy de ohatrindray mba manala azy de misy anankiray koa mba kasikoroto koa ndraindray amin'izy efa bava reo ray na roa amreo ngamba fa tsy any le problème fa misy mpanankiray milaza fa misaraka amy sipany le sipa de le bandy io ny antony sarahany am'le bandy de violent be le bandy, inona moa zany mikapoka zany le bandy, zay ho ny sarahany taminy. De zavatra magaga isaky ny toerana indraindray zany zay sizy fotsiny mandeha, ohatra hoe on va boire un verre quelque part de mandeha zay sizy rery isaky ny toerana andehananay sizy de comme par hasard io foana le bandy tsy reo izy masostay fa inindray le bandy de sa zany tsikopo tamy voalohany de ho za hoe sody mizala tsy milamina de kobokoboko matoa le bandy io tonga ao izy no mandefa SMS am'le bandy hoe ary zay de tonga any le bandy de za zany mody miaraka aminazy eo nefa tsy haiko inona zay ataony tsy haiko hoe inona ny sarahany tanteraka am'le bandy lazainy fa misaraka zareo nefany le bandy izy toerana le de tonga tamy toerana anankiray de hoe andeha hifindra toerana zany zay de le bandy hiaraka aminay andeha hifindra toerana zany hoe efa tsy mampety anah hoe efa tsika sy anao miaraka misotro zavatra de zay fa inona koa diran'le bandy de nandeha zany de le bandy taorina tao de mandeha niresaka de ohatrany misy ino moa zany esoteny ataony le sipa zany am'le bandy aorina de tonga de sosotay be le bandy de sotomy le bandy amy volony le sipa de nakapoka
nakapoka le ohatry zao amin'ino moa zany sisy le amin'ny varavarankelin'ny tômôbila nakapo ohatry zao lohany tomany be le sipa de zany tômôbila mandeha zany de menimena be zao za tsy afaka manao inona satria mandeha le tômôbila de vonolo le sipa de za tsy afaka manao inona de aveo zany ho zao de merdinareo am'zay zavatra ataonareo any fa za hiala za mipanika za tsy hitako zay atao le bandy koa bandy matanjaka be l'izy matanjaka aloha eo ihany fa ohatrany hoe zay le fanontaniana mipetrako hoe affaire zareo ve zany affaire mpitiavana zareo ve zany tokony hiteriko sa tsy de najanoko ny tômôbila any amin'ny kodaota najanoko ny kodakoda any le tômôbila de ho zao voanareo de merde reo réglé ny affaire-nareo fa za tsy mahavita de lasa mipa de tsy haiko zay nataon'zareo tany naka bus zareo naka train tsy haiko zay nataon'zareo fa za nody de ny tantarako amin'ny namako satria tena choqué be zany tam'le choqué be tena tay be tena hitako zao nandeha raha le sipa de ozy mibady hoe elangy eo zany non assistance en personne en danger non assistance en personne en danger de za milafiny ray hoe hiady am'le bandy ve za le bandy somary matanjaka ihany sady violent le bandy de mety aratra zany na vonono le bandy zany tsy haiko zay fandehany any nefa ao an-tsaiko hoe ile sipa ihany ange mandeha fa SMS am'le bandy hoe ary zay de aveo ifindra toerana zay de raha ohatra niteny le bandy hiaraka aminareo tokony teny sipa je sy iza moa ikoto miaraka programme anety tsy diranao fa tsisy rahanao fa ozy le sipa andao ary de za zany efa manome lagy an'aly izy hoe ino no mitarika an'le bandy efa hoe enao fa hisaraka am'le bandy zay ntenao amina sanandro za ndenganao za tsy okorany ininona ka raha fa efa affaire-nareo le izy de le veo ny affaire-nareo fa zaza miheridena anatin'le izy andreo zany raha ohatra ka misy ny totondro sy ny famonoana ataon'le bandy maninona tsy miantso polisy ianao fa za zany am'zany fotoana zany latsaka tena zany hoe inona zany tokony ataoko vonono le bandy le sipa de inona ataoko de za zany lasa nody de eo zany le fanontaniana petrako hoe moa ve tokony hiditra amin'ny fiainan'olona za am'izay fotoana zay tokony hiditra amin'ny fiainan'olona satria fiaina mpitiavan'zareo zany zareo no manao an'le izy de raha ohatra tsy miditra ndray zany de avelako rery ve le sipa potehan'le bandy tokony hiditra tsehatra teny bandy hoe lasy zao tokony raha za aloha teo fanainga tam'le bandy ifanainga am'le bandy raha mitondra antsy le bandy na asiny le bandy na voan'le bandy na maratrako le bandy tsy haiko zay fandehany eo za ve zany andratra tena hiady am'le izy nefa le sipa ihany no mandefa SMS am'le bandy hoe ary zay de le sipa ihany mitondra le bandy am'le ihany nefa izy fa miteny hoe nitsarako amin'io bandy io le violent ka nareo raha mitoerako zany de inona tokony atao satria hatram'izao efa firy taona zany efa ampolo taona maro zany firy 2016 efa dimy amby folo taona zany am'izao de tsy maintsy mieritreritra hoe raha maty tany zany le sipa vonono le bandy tany zany le sipa de inona zany no nahazo anahy problème conscience le izy hoe namako le sipa tokony hiady ve za hiaro anazy nefa ny haiko koa mety tafiditra anatin'izay mety za maratra mety simba tsy haiko inona zay mety azo anahy nefa sitrapon'le sipa zay le fanontaniana mipetraka raha aminareo zany toerako de tokony hiady tao ve nareo niaro an'le sipa sa ohatrany nataoko hoe de merde nareo fiainam-pitiavanareo zany fanambadinareo tsy miditra amin'ny fiainan'olona zay zany le fanontaniana androany omeo ny hevitrareo inona tokony izy fa ny conscience ako hatram'izao mbola tsy milamina sura daholo